Sandal merek Levi's ki bisa go katokan. Putus cinta kuwi loro. Luwih loro nek wis putus tapi cik cinta. Piye Mas Idan ono sing mesti diceritake. Wong wedok iki piye to, Pak? Wong lanang kok disalahke terus. Lah piye to? Jajal patung kawadenan ilang. Bakal aku sing disalahke. Akan ku lakukan apa yang kau mau. Akan ku berikan seluruh. Kembang jambu putih warnane. Kowe ora usah cemburu, eling kowe duduk apa-apane. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak, boleh kenalan enggak, Mbak? Boleh? Namanya siapa, Mbak? Dia Ami Amara. Panjang sekali tuh, Mbak. Boleh tak panggil sayang aja enggak, Mbak? Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Mbak, itu kakinya kenapa? Gak kenapa-napa. Bisa buat jalan. Bisa? Terus kita kapan jalan-jalan? Mas Adam, Nggih, apel karo anggur kuwi larang ndi? larangnya larang anggur. Tapi aku mending dia apeli daripada dia anggur. Kancane do latihan malah lungguh-lungguh wae napa, Gung? Kono latihan. Wis latihan kok, Pak. Latihan opo? Latihan ngadepi DS sing megah karo aku. Aku wis